Шубашкарда наци костюмен «Золотая россыпь веков» регионзен фестиваль конкурсы иртре. Она типхула пилик шыраулы жул. Чеваш автономия ергеленеренбе шаржу житнене халалланы. Уява Менделев бетада камсем худшынныне Екатерина Фоминагала загдардать. Культура байунер институтинче ханазини яланах тарават. Наци костюмин фестивальне кунда еки шулка лаиртерня. Унчухневал республика шайынчи уяв булна. Кажал вара ытты регион земде худшын магамылтуна. Тюмень, Чембер области сенчи, Мари, Удмурт, Мардва, Пушкарт, Чуваш республики сенчи, астасин пулдарулых не погалариш фестивальде. Наци, тумдерне, шибушне, кабырлыхне, педжигатязене гадарца, шамрыгырова гадарца, воземшакна астуза юльчыр, астуза юлны гынамар, хыземде шавзене тумавренчыр, тумаврензен тоғынзада жүретчыр, бірінші важын тумеземде биде илемлі, ытты региондан келнеземде биде илемлі, шавна пызык, ну майжину мне, кадардас тезе теллевге лартные бір. Тюмень хулынче бурнаган ехтажы мырсем фестивале наци тумен биші коллекцияне изегілне. Візем тудар тада вырыс халы есен шипушисембе паллаштарчеш. Ача-пача валли шеленесемде кураган сен кымылне гайреш. Ана тюменде пулдарулық центрне шурекенсен ашамышы хадерлене. Вунчиче наци шиннын шипушне Шубашкарды садик ачисем сценычыне галарчеш. Таван жыржывы, перен чываш жыржывы бұл намайын, кунда ердегені уязине тарыжа бір құтшын машқан. Хулара бұрын чүхнет, мен жыры жінчі, әбір үтті қалысын бейді галашкалапыр. Убышка, мажырым, ендешілік фонды ұшыры, үргілмалық фонды, шак фонд шуменже, центр дезе галапыр түрбі малы верінда, ют қалысын ге бұғынашы чываш семгі намар, шаумба, Ебір чывашыры жіне келнене білзесен, хаваспа үтті қалырсем, хызен пулдалруық не кадарт машқан үйтіріш, ебір ялан хавас, тарават візен бегараш машқан жамба, візен тумезіне есе келдімір. Конкурса худшынаган сенешізіне виші номинацире пағалариш. Авалхи еласыне пахынса шелене, хальхи выхатри тада сцена шине тухмалы шипуш. Фестивале шамрак дизайнер земде, палла стаземде худшынчеш. Чембер облачинчи чынлы районинчи хастартем Шубашкарда шакнашкал уявердесіне білсен, хаваспах шула духна. Кунда хамырады кытардат бір, үтті зембеті паллашат бір деші візем. Сав кымылбай келдімір. Деміндір аван кетсе елчеш. Шибушисен беріне ак ман шири кебевалы, шаршулхи кебене үгерзе иліне кебевал. Шак кебене шаршулхи кебене Татьяна Анатольевна Серебрякова үгерзе илзе шелене. Эбір әлекрен, мәнле, хамыр, пәзекрен, курына кебезіне әннезен жінзе, шамдық шелеме дырыжат бір. Эбір малдан пельменен бұлда, что курейте ваша зембур, тада өттезе ваш зембур. Эбір хамыр бадырда мәнле курса, үстіне шавзіне. Фестиваль гала-концерт по вышленче. Шаванбеке хунда худшынаган земвали осталых уроки земиртрич. Чевашингаларым вали Екатерина Фомина, Вадим Владимиров, Владимир Корсаков.